Shalom, 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 shalom pendwa mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia katika kipindi hiki kizuri kabisa. Amini ya kwamba liko jambo la baraka ambalo linaenda kutokea masaa haya kwa yule ambaye unazidi kunifuatilia. Nataka nizungumze kidogo faida chache za kutembea na Mungu, au faida chache za wewe kuwa na Mungu. Faida mojawapo ya msingi ya wewe kutembea na Mungu ni kwamba hutakosa vita. Mtu yeyote ambaye anatembea na Mungu hakosi vita. Sasa hapa ninaongea na watu wa aina yote, hasa kwa wale ambao tuko na huduma, tuko na makanisa, wengine tuko na huduma za uimbaji, wengine tuko na huduma mbalimbali za kiutendaji. Uwe shemasi, uwe mwimbaji, uwe ni muombaji, uwe mtoaji wa sadaka, unayetazama yatima na wajane. Nasema hivi, faida mojawapo ya wewe kutembea na Mungu, ujue kwamba kwenye maisha yako lazima utakutana na vita. Lakini sasa dakika hii, kila vita utakayokutana nayo, Bwana ananiambia utaishinda hiyo vita. Ninaongea na wewe ambaye unatembea na Mungu, lakini ninasema faida ya kutembea na Mungu, hutakosa vita. Lakini vita ambayo utakutana nayo, ninakuombea kuishinda katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu sahihi tunapitia vita kwenye huduma tulizo nazo, tunapitia sintofahamu za kila aina zinakurudisha nyuma. Nataka nikwambie, kwenye Biblia wako ambao walitembea na Mungu walikutana na vita kubwa isiyokuwa ya kawaida, lakini baada ya kutana na ile vita, kwa sababu walitembea na Mungu, waliweza kuishinda ile vita. Nataka nikutolee mfano mzuri. Muulize Shadraka, Meshaki na Abednego. Wale ni vijana ambao walitembea na Mungu katika huduma yao, lakini walikutana na vita ambayo ilikuwa iko inawarudisha nyuma, lakini kwa sababu walitembea na Mungu walishinda ile vita. Ninaongea habari za Yusufu. Ni kwamba ndugu zake walikuwa wamemtema, ndugu zake walikuwa wamemkataa, lakini kwa sababu ya ile faida ya kutembea na Mungu, alikutana na vita hata ya kutengwa na ndugu zake, akakutana na vita hata ya kupelekwa gerezani, alikutana na vita mbaya isiyo hata ya kusingiziwa kwa mke wa Potifa. Lakini hata hivyo Yusufu aliweza kushinda vita. Ninakuombea wewe ambaye unapitia changamoto kwa sababu uko na Mungu, ninasema hiyo vita ambayo unaipitia, ninasema utashinda. Bible inasema watashindana na wewe, lakini hawatakushinda. Acha nikuombea maneno haya. Kuombea maneno haya. Maandiko yanaweka wazi, wana Israeli wakati wako wanatamani kuvuka kwenda safari, lakini kwa sababu Musa alikuwa yuko na Mungu, kuna jambo la heshima lilitokea. Farao alikuwa anamfuata Musa au na wana Israeli ili kuangamiza. Kwa sababu mtu anayetembea na Mungu, hata umletee vita aina gani, ujue kwamba hiyo vita atashinda. Ninajua Farao alifurahia kuiona Israeli iko mbele ya bahari ya Shamu, na wale wasingeweza kuiona njia, na ni kweli hawakuiona njia. Alijua kabisa anaenda kuwamaliza. Sikiliza, anayetembea na Mungu, hata mbele yake aione, hata mbele yake akose kuiona njia, lakini kwa sababu anatembea na Mungu, Mungu anampatia njia, Mungu anamuonyesha njia. Ninakuombea neema hii, nenda kaipate njia ambayo ulikuwa huwezi kuipata. Sema amina, amina, amina. Tutakuja faida ya pili, itakuwa ni baraka kwako, nitaenda kukusaidia. Amen.